Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadratul Habib Ahmad bin Alawi Al-Gadari, sesangat abdi nangaku ngaki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Hari, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Khalil, terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Abdul Ghaffar. Benda seteja para kiai, seteja para guru, nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kau tak uning da asmaipon. Namun dek keseteja meskipun beten kau tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku tisah setempat beserta seluruh jajaran Tisaipon, ben seteja hadirin hadirat, wali santriwan dan wali santriwati sehadir kesempatan mangken. Sepertama tore kaula sareng ajunan asyukur dak ka Allah kalaban taufik hidayah maunah, si insyaallah kalaban ridha dari Allah kaula sareng ajunan mangken akumpul apolong dalam keadaan sehat, dalam keadaan saya, dalam keadaan tak panas. Kebetulan ondem keng mentir tak ojen nah. Karena mun ojen deki buru kapi sampean bah kari kuda biti bian cak ngocak iki. Ya keng mun sebebe ada bagi kuda toron. Jaringan kuda beres iki bahkan de biti bian. Keng mun tak teke acara lestari secara sempurna ojen mentir kita torona, amin Allahumma. Salawat ben salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekadi Gusti Kanjeng Nabi apuk takaula ajunan dari alam peteng eki baka alam terak, dari peteng budu eki baka terang ilmu, sehingga kelaban ilmu seepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan orang paculuan kak dinto bisa apitaaki antara sehat ben sebatil, antara saya ben setak saya, antara bagus ben setak bagus. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, makin nikah acara epon haflatul ikhtibar wal imtihan Madrasah Miftahul Ulum. Apa ikhtibar ben imtihan kak dinto perlu ibadah aki para bapak para ibu. Nika biaya naraja iki na bangki. Lesona beni karo saari dua hari abulanan. Mangken saari kuda ben sampian muang bektoh untuk hadir ke acara kak dinto. Mun parlo panjenengan ki nyumpeng tak nyumpeng. Majer napa tak majer? Aja nyampit kapi. Mak kita berikan samar mun la nyampitnya. Punten majer. Thank you Kak. Sampeyan mak kita beri besekan hadirkan tuni kala nyumpeng. Nyumpeng ada berkatnya. Ijak nika karek tanah mun tak ada kan baru Kak iki. Jadi ada ni kan nyumpeng. Apa mik parlo? Acara Kak dinto beni cuma sekalian ben taun ibadah aki. Benih cuma situng madrasah, setiap madrasah beda angki. Meeting penting akan lu anapa ikhtibar ni kami kotu beda. Dan guna mungkin apa ringna dua alasan bisaos. Ni kemun secem medang berarti dua ni kedua jam. Mari kau lemak pengajian deki. Tanah pergi. Siap lengki sampai kau lemak. Oh kila lengki sampai kau lemak cak kulian. Kak kuliah siapa orang mulia kak ada deki. Kenapa kok perlu adanya ikhtibar wal imtihan? Sepertama, ini
ikhtibar kak din totore niataki ke bay bentuk syukur kaula ajunan dak ke Allah Subhanahu wa taala. Ingatin kak, puk. Apa-apa perlu syukur kaula ajunan aslina mun bahas nikmat banyak. Tapi khusus ikhtibar wal imtihan nikmat panapa saya kutu ikebay syukur sehingga kaula ajunan hadir dak kak din to. Sepertama tore niati syukur kaula sareng ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringin nak potoh paringi putra. Amin Allahumma. Tak setuju orang ibri anak kak. Anak nika benih kasaukan ring tua. Anak nika paparing mutlak dari ajunan Gusti Allah. Manusia nika cuma usaha. Makanya di lembab masalah anak nika manusia maki usaha ada remah. Muncang Allah tak andi tak kira andi anak. Eki na bangki. Makin ke ada remah muncang Allah andi anak pakuntati anak. Eki na bangki. Toro kadang gula ben sampian asarat man kak kementeruan di anak mun bi Allah ki benih bakton paringin. Tak bisa. Eki na bangki. Polan mantan anyar terotaan di anak tege masuk kabi kelero masuk kabi ya kembar anak ni tak bisa anak ni kebeni urusna menos cek kutuk yang datang keembuk sing ngandung tak tahu kata bu ni kak bedreng tahu ring bini cek sesena dalam laki napa bini tak tahu banyak ring tro laki keluar lah banyak ring keluar tro bini keluar lah tak tahu ada ring tahu napa boleh tatang ke sing ngandung tak tahu. Maka ketika ngandung selaki apa hatanya kampanye ya batang bini ngandung petong bulan laki apa bini anang ya bah nyampit embana teku jong mentabung loncong laki mentabung bunter bini ini mah bertabuk tak kotak sih ini teku tabung bak semua loncong laki mudah dia kapan keluar salah bini kembar bini kapi mi lopot bala jalla ta'ala jong anak ni mutlak bapa dengan Gusti. Yang pertama kaula sareng ajunan di Allah paringin nikmat seluar biasa paringin putra. Nomor dua para bapak para ibu lebih raja nikmat pole tempeng kaula ajunan paringin putra. Napa nikmat selebih raja? Putra kaula ajunan paringaki sareng Allah padati nak foto saya ngerti ilmu agama saya sekolah ka madrasah padati nak foto saya semak dak ka ulama ni nikmat paling raja. Amin dah itu. Allah iwatu akci cengeng. Amin Allahumma. Ni boleh na boleh. Lebih raja boleh nikmat dak kaula ajunan. Kaula ajunan bi Allah benih cuma paringin putra, tapi putra kaula ajunan bi Allah saya paringaki padati nak foto saya ngerti ilmu agama. Amin. Ni kan nikmat sepaling raja. Tak ada nikmat selebih raja ka orang sepo. Tempeng paringin nak foto. Saya nak foto ni ka abajeng. Orang ngaji Al-Quran, orang hukum Allah. Teti orang kus bagus enggak ada ceruan ni. Bagus tak bagus? Aku caan ka bini ngakodungan ka bi coba ni kak. Tak kocan ni kata osong. Tekku coba. Ajumat biasa tak aku caan. Ring ceruan saking dari bagus. Napa boleh ke masjid tak aku caan. Asaka aja aku caan. Bagus tak bagus? Nak foto kula ajunan peteti orang saya ngerti ilmu agama peteti orang saya ngerti Al-Quran peteti orang saya bisa abajeng ni kan nikmat saya paling raja ka orang sepo mangkana rabuna kaul ajunan kesempatan mangkin tade lain tori niataki king asyukur kak dinto aduh mun la anak ni ka bagus kak kula ben sampean tak usah king sete kak ki odi pecel lebih na foto ki na bangki sampian ki pas andi bering mari tarawih mulai depak ko compok kalangker kopi yenum kerena kolek patada kok rokan kalampine buka si bini ya de ngamper cur ngoncur ngalak buku apa kepai kancing buka genetung kotang ngaltok separo cak gelak bu kambuaki cak beli boleh aja sampian tak ngaji keng putra masjid ada urusan sampian semerengaki seneng tak seneng benih karo sampian tatang ke kapi ngalem pah putra na ngaji yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid tatang ke segini siapa ngaji jigana Miss Naji anang sa anang mang martuli roy martuli na sa dua lagi na bukasan roy ko cek gitu sampian beda compo tak ngaji keng anang ngaji oning maca Al-Quran tak usah saya teki odik lai peseneng bina poten jelas tak usah ke akhirat kak ki sakarat kau lepan jenengan
keng putrana ngerti ilmu agama andi anak empat tukang ngaji kapi kau leben ajunan sebagai ring sepo sakaratul maut dalam keadaan nazar putrana datang gantung situng Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sing udaan datang boleh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sing udaan datang boleh tak ngalak Quran kopi ngebapang italken la ilaha illallah pabenyakin biaya sampian seluang untuk masakola nak potoh king mun kau leben ajunan saya erepuk ben Al-Quran bi nak potoh kurang banyak ki biaya saya berkeluarga engki na bangki etalken takut ring sepo saya tak ni bala ilaha illallah erepuk ko pengah selain maca Quran sesitung nalken la ilaha illallah kilo set ki elencak pecah lebih nak foto keng mun nak foto tak uning ngaji nak foto tak uning Al-Quran nak foto tak ngerti agama tak usaring tu wasete menjadi kelenger pernah kan dateng beninal ken gopeng pahit teguk bau nah pateger apa sih Eropa teger ji cek loreng mati Eropa teger jago tenan ro bunte pateger orang ini kamun beda orang mati nih kak talken kelaban debu la ilaha illallah anapa kanjing Nabi semakon lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah pak kanjing Nabi adabu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tak ring sokia tak ring miskin tak ring pangkat tak ring tania tak kiai tak orang biasa sera boy king mun sebelum mati kalimat la ilaha illallah ni kasih keluar maka orang nikah bekal masuk surga na Allah. Mangkana mun bener yang mati atalken dalken ring mati dia kak sering kudu ngebenda setiap pengajian tak perlu ili beli. Sepenting saya mati ala norok bunte buk nikah ambuaki. La ilaha illallah. Saya mati apa akbi la ilaha illallah. Ambu kau pengen dijak telken maca aki Yasin ben maca aki ar-ra'duh. Je kita ku akan delain. Tak usah apa liben di sepenting la norok bunte. Maka saya ada bula ilaha illallah mungkin saya mati lekuk marin sopu tak apa-apa nih termasuk kalimat la ilaha illallah titi sangu di budi sepenting antara la ilaha illallah kematian lo akan delain titi maka saya ada bula ilaha illallah mungkin mati na lekuk pada kalimat terakhir itu benih kutupan ngucap pah burung mati benih pah la ilaha illallah pah miring mati Indosiar bunda iya punten makilah saya ngocak mungkin mati neleku pada sepenting dari adabu sampai mati nih kata adabu kalimat lah makanya nelekin ring materi tak usah harus terus lagi mun lan rok bunte ambuaki buk biasanya kan empuk nih kesengan ponalken cek nalken mulai sopu sampai kayak sapah tambu sakande selada iya pakajo pak kita ketagi ke kopeng nggak untung saya mati tak enggak cek enggak kira mak kodung aja tangki biasa salah lagu seko na ko eru Allah mikir saya mati jak kulis sebaris jadi ngaki merengges buk nemu di mana lagu jadi saya kuan Allah amune sopu saya telken yang piyang kopi sampai asar ngarah lesok pah ngucak kambuka gante buk apa tak lemate cekal mun tak lemat tele mari buk empuk ngelken lagu na cung santaan boleh Allah jamun kena sikit kali pengencat ben me kembena mun aja itu leken tak usah jaga aja tak usah tak santak seni kan ya la ilaha illallah pun tenjak tak tengel ring mati deh buk sepenting semati akebik norok bunte ambuaki jaga aku akan delain menakan dia lain talken poles ni kata usah harus terus lagi pada sepenting lah ada bola ilaha illallah jaga kalaban Al-Quran le nak foto saya ngerti ilmu agama pas tering sepona kaula ajunan jaga bi nak foto takut keluar dari tunya dalam keadaan tak asamu Islam ben iman manter sekak dinto badana kaula ajunan amin Allahumma pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sepertama tore niatake kaula ajunan Rabu kesempatan mangken keng niat asyukur dak ke Allah. Sekak dimma kaula sering ajunan bi Allah paringin nikmat sepaling raja. Panapa nak foto paringi putra. Lebih raja nikmat dari kak dinto
potra saya parengaki dak kaula ajunan sareng Allah padati orang sing ngerti ilmu agama. Luar kak dinto banyak orang sepone ketero anak tapi bi Allah tak kaparingan potra. Beda sebagian orang bi Allah paringin potra banyak tapi potrane sebanyak maki situ ngatada sing ngerti ilmu agama. Alhamdulillah deng paceruan sampian teka hajat ben sampurna. Salah paringin potra sareng Allah, pah potrane pangerti ilmu agama. Salah paringi banyak nak potok, potra senyak banyak sateja apa jeung, sateja ngaji, sateja beda madrasah, sateja semak dek ke kiai. Kak dinto tanda bahwa panjenengan ni kebi nak poto bekal selamat. Amin ku teh. Amin Allahumma. Anak ni kan, dan kulo sering ngebala acara haul. Anak ni kepakun bagus, sampean kurlaan di anak ni ke mati kini bagus. Tak mati sampai tua, asal kolak bagus. Jadi anak ni nggak napa pun bagus. Andi anak kini sampean kita sempat masa kolak. Engkau kurang di anak ku leku ipamun duke pas sekolah. Ternyata umur 2 bulan pah mati anak. Ternyata umur 3 tahun pah mati anak. Bagus nih. Anak apa? Anak ni kemun mati kini budian tak kira masuk swarga mun tak ring sepona iki bekas swarga. Zaman Kanjeng Nabi, bade situng sahabat ni keputrana wafat. Ketika putrana tinggal umur sahabat ni kesosal luar biasa. Kanjeng Nabi pahadabu ke sahabat ni ka. Ma tuhibbu an ta'ti abwaban min babil jannah illa wajadtahu yantadiruk. Kaki tak seneng aja. Mun budian lebet ebang labeng swarga. Bi anang kakek yamba anang tak gelem masuk swarga mun kaki tak nuruk ke swarga kia. Dadi ajunan mun andi anak kene pah mate, pah ikhlas, pah sabar ni kekeng nunjuk aki sampean ni keselamat tebudian. Amin. Karena setiap anak kini semate ni tak kira gelem masuk ke swarga mun epak benembuk ni tak iki ke swarga. Mun anak kini sete pah sabar ring tua anak, ring tua ni bakal masuk swarga. Andi anak kini kita ngaji pah mate bagus. Umpama putrana sampean tak mate tinggal jak cekel. Bebening ngiding hadis ngaji sampean abu keluk ndi ki pada ya iku. Sekom masih cekel kada bejebak pangenengar ero soruan puan abon ni. Wahai cekel Pak teh mak le masuk surga sampean iki ba anak. Punten sesede selamat tetilan jalan selamat setak sede tetilan jalan sampian selamat karena setak sede nikah ngaji ka madrasah. Karena ketika anak nikah andi ilmu ring sepone kata kira etorod bedai neraka na Allah bi nak foto pakun selamat. Amin Allahumma. Makanya sabar mun putra sede ka. Makanya Allah ni katanya dek ke malaikat ketika beda anak gini ni kesete tanya aki dek remetang ke bulan ketika anak mati iku beda bi malaikat sabar pangeran alhamdulillah pah pangeran ajabu ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi tangana tang ke bulan si anak mati sabar ring tuanak aja kebayaki Roma iswarga Roma aja pah nyamai baital hamdi otabaroma hamdu sekak di maromani kata ada orang saya masuk kecuali orang seandi nak kanak kini mati pak ring tuan sabar. Semoga kaulah ajunan bi Allah pada nak sabaran ben keikhlasan. Amin Allahumma. Jadi nak kanak kini ni langsung masuk swarga. Makanya swarga ni kaisina 2 kak. Si pertama hurul ain. Pasir hurul ain ni ke bidadari. Pasir bidadari ni ke paraben swarga. Ingat pasir ada foto na taon ding kak. Keng jelas cerita aki bidadari ni kasaking dari ratina mun sampai obung bidadari patao kering ceruan seandi bini kalau pai bini keng pah enga apa ratina taon ding kak kula penasaran ki yang ki keng mentergi tapang ki budian amin amin Allahumma cek saking dari ratina cek pun kanjing Nabi bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saiki ke bebeni ka padang naradeng persis ben para ben ceruan deh. Mun pas aing dari colok saiki ke bebe padang keng jogeuna tedu ngajailan jeung. Nomor 2 pasere sena swarga wildan. Pasere wildan nak kanak kene semate ki kene kita andi tusani keteti nak kanak kene swarga main deng pentengan, main balebanan, main kasti. Tahu apa main mercon apa njek swarga. Ya soalnya mun paham main mercon sik sometene kin ke neraka ka iki. Karena kita semua benapoy tahun ini dapat beda mercon dapat tenang mun selain insyaallah bahwa disini keamain je pun ulama swarga maka dapat teti wildan teti potra kak dinto pakun sae paringi potra di Allah pah ipa wafat sae kering sepona paringin potra pas tak wafat ngaji sae kering sepona maka syukur ke Allah ajunan paringin potra benih karo ibri potra pah potra niki pangarti ilmu agama ipa sekolah berarti keng nunjuk aki sampian niki sebagai yang sepo ontong bi Allah amin Allahumma pon ini ke nomor situ. Jadi ini ataki syukur ke Allah karena kaul ajunan paringin potra. Nomor 2
Benih cuma iparigin potra, tapi potra ni ipadet tinak foto si asakola ke madrasah. Ini keuntungan si paling rajin. Senomor 2, panapa niat bentujuan kaula ajunan hadir dekat gitu. Seenya mai kelaban haflatul ikhtibar wal imtihan. Mi parlo kellu abada aki acara ketika dinto. Senomor 2, alengki na ben apolo nga kaula ajunan kak dinto tore niataki eka baidu ada nak foto kaula ajunan sebeda lembaga kak dinto. Apa sebab mi parlo doa? Karena setiap nak foto kak dinto mana bi doa aki sareng orang sepo sareng guru, maka nak foto kak dinto kalaban sebab doa kaula ajunan insyaallah parengin futuh sepertama. Napa futuh nikah abu kangate. Ketika ate nikah abu ka ilmu nikah kempang masuk, maka ada doa aki nak foto kaula ajunan sebada lembaga madrasah kak dinto sareng Allah manter pada nak foto sefutuh ate kita buka amin Allahumma paring na ilmu sebanya amin Allahumma ilmu seleceka dia nak foto kaula ajunan manter tetia ilmu semanfaat ilmu sebarokah sehingga ilmu kak dinto tetilan celana nak foto kaula ajunan selamat ben ilmu kak dinto juga masalamat kaula ben ajunan sebagai orang sepo amin Allahumma lemun karoke ngadu ami tega along polong kak kanto. Minta ala doa icompong bang sebang boy. Minta ala nang icompong lah doa kina foto na. Cepon ulama doa katibi ben doa along polong ni kata pada. Ana apa sebab itu buang kimi ulama majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika beda perkumpulan, perkumpulan ni kada pak bitong nakapak polo orang, maka setiap pak polo orang ni kabeda situng orang di Allah sayang kak tetiwali sementara. Timun mangken apolong pah depak bitong na pak polo etanan ni pak polo situng etanan ni kebede sayang kak tetiwali bi Allah pasera si wali taoning mun pocur hule si wali mangken iki ya sambian kak iki taoning mun belung polo mangken dua sayang kak tetiwali mun 120 telok sayang kak tetiwali mun 100 sebitek empat mangkan akumpul ni kepenting sampai orang apa je ngaki mayit ni kemun bisa identiaki ka pak polo pah mayit tak aube umpama aden tak terlalu abid pakon den aki kebitongan pak polo yaking mun kuliban sampean malarap sida pa kebitongan pak polo orang apa je ngaki mayit cek make hadir seket saya je ngaki amponing 13 karo senyoro kampuli mayu auto siapa je kakek tak apa je ngaka tang sarung najis cong ana apa mun bitongan depak ka pak polo jelas ijabah. Mi bisa dari selain mungkin tak iterima dari situng saya yang kepwali sementara kak dintok bukan iterima mun panas ngalle bu mun panas ngalle kenaung ni ngalle gen kelas tak napang kita kok poton marin deki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dintok Rabu ben apolo nga kaula ajunan tore niataki doa ben tore doa ki nak foto kaula ajunan sebeda kak dintok semoga anak foto kaul ajunan ilmu seekaule tetia ilmu semanfaat tetia ilmu sebarokah tetia ilmu setetilan jalan takut dak keajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma mangkin ni ke zaman pulan tak berdebik lamba kak mangkin ni ke zaman ampun nauba zaman akhir ni ke orang pinter ni ke banyak tapi je pun ulama makai pinter banyak mangkin ni ke orang tak pati bener zaman lambat zaman kona orang pinter ni ke sakoni keng make sakoni orang pinter lambat ni ke orang bener kapi ngas tete engate engki da bangki lambat ring sepo ni keng ngiding berta pesebang riba keng ngiding berta pesebang riba pah entar ke sampang pas ojen mun ngaup tak gelem ngaup iba benabang tak kok eta pani cap-capan dari tertep nabang ni pulan ebang kok cak iga bela riba mun mangkene compo pah ngoca aba mun kok pese haram lah haram kor la tak rebang tanang ni compo kak menikan tolo cak ngoca to kok yang mbok mole na gule ki lain mangkane je epon Gus Dur gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kebiare tunyo iri lan miri sugih tonggo mulo atine peteng lan nisto artinya tak tahu kak sepenting ngapal kan lagaya gitu di akhir zaman itu banyak orang yang lebih terbujuk kempang seneng dak katunya sehingga gara-gara tunya ni kamangken orang terkadang tak memperhatikan halal
Aduh mun lambek tak usah lambek kak gula ki kenik beban makin jauh kak. Mun reng lambek mi tak fokus. Cek orang lambek ni mun tabang kibun kiai asalaman sandal ni kay toro aki kak turun di sandal. Arapa tako aba asalaman ben guru tengki na pada. Kiai ibun temur pah atanya dari kak dimmet ni kebeni ajob di keneng na burka kating kiai pah ajawab dari laun na kiai. Anami tuli entar kating tako aba nikah nyampit suara tekian dari kiai. Makanya lo nyampit dari jauh na. Hebat tak hebat? Makanya mun lambek ni kita tifujuk kak. Kula teman pengajian Bengkalan situng kofuran bujung 40 bendu. Sakofuran 40 bendu. Kula mikir lambek ni ka orang rang-rang. Mun pas sakofuran 40 bendu pujuk kapi satisah teti pujuk kapi berarti. Setoh teti pujuk, setoh teti pujuk, setoh teti pujuk. Persis peceruan ni. Mateh teti jerongkong, mateh teti jerong. Ada cecer sekali. Untung beda lampu saja. Ada lampu kita pandiin teti entokan 40 deh. Mi tokang pada makai turjan. Mungkin apa mungkin? Agen pelan pada lampu ni ke makin jerengkong bek aman makin ka? Abu, cak saking pah lampu mati sak la pola mati sampean pah mati dak nampur lampu mati ro. Apa? Kita pandi mun tak teti banyak. Teti etek deh. Reng lambek ni ke teti wuju. Lemi teti wuju cak reng lambek ni ka ilmu na sakoni. Ana apa sebab? Ngaste teh akhlak ejaga ka Allah ngabekte. Cak kulan di pujuk bini nyai Asia kak. Nih kamu na bejeng haram tak cak Arab tak tahu. Keng kulan hukum bejeng tokang cak wajib pakuna bejeng mungkin tak tahu. Apa sih baca? Cak matura bejeng kak. Allahu Akbar odi biallah mati biallah odi biallah mati biallah odi biallah mati biallah. Allahu Akbar odi biallah mati biallah odi biallah sami Allah odi biallah mati biallah. Mari bejeng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wah, adik keran. Saya ke bayi tasbih, cekung. Napa saya baca? Cekung, sake sahbi kombi en, saya akung saya kobe sahbi tibi en, cekung. Wali kak, makin ngak ni keteti waliyah orang bini wali. Muna jalan man kak kaman ngibo kelontong na nyiyor. Anapa? Muna copa pah keker katana. Pah ikini ngidek makita sengaja. Sini dek je soko na bere. Hebat tak hebat? Nyai Asia pujuk kuda ternyata nak muzaki pujuk takolong. Aduh, mang ini turjan saya nyama Asia tal-talan kak. Alhamdulillah pada tak ningedek dia. Keng beni coba na good morning ngaro. Good margut matuning konding ngaro. Ngabuah jumun jedek Senin Kemis bi ra'a so kana Senin dek kak. Pada keng manting ki. Lurus ring lambek ni kak. Ring lambek ni pada kocak cangkiai ke barat cangkiai ke timur iki na bangki. Ada Kiai Abbas Jangaan pernah sowan kepada Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Kiai Abbas ni ka acabis. Tabang kiban Syekhona Khalil ya dan teluma mator Kiai. Siapa kak? Tenkul Abbas dari Demak. Jangaan Kiai. Apa tu cuk na dena? Ngaji ada keajunan. Oh, ya dentek gelung kau gi keluar. Eki Kiai. Jaga aki. Takut kotor ada ngromanya. Eki Kiai. Miyos Syekhona Khalil. Benih telur jam kak, telur hari telur malam tak berkuber Syekhona Khalil. Syekhona Khalil abadi ka ada telum mah. Syekh Abbas jangan pakun mancing jadi telum telur hari tak angkulian. Kaki bakun bos, eki kiai. Minta nyimpang jong. Kiai ponajunan motor halaman takut kotor. Kuliah selama telur hari aja gedaun pau takut keker kiai. Berdaun pau keker ikalak ibuang, daun pau keker ikalak ibuang. Seni keteluar telur malam aja gedaun pau keken pulan bikuru epakun matoro aroma takut kotor. Aduh mun makin macam-macam kiai andik pun kana pau ni murda adeng pahabua peto mun santri aklimbuk ya deng pau je bitong jetas gemetelang bau di jaman haram ngi bagi masako ke atas kak beni kakan kebebot kok yampung kakan yatas selada aja senai bahasa sarungan tak silebaran boleh bursa kuntung beni karo pau natok yatas. Cagila tak tahu kaki buk. Hari korban kayak lagi yang ngerti dia. Hari ya, lagi gila sambung ituan bau deh. Keng tak tahu, beberapa keng tak tahu. Cek gigi ni kak, motoron ketap mari nengi cok bau. Kakek bau nak kiai kalak kurang ngajar. Singi cok je ke beberapa mau keluar ketap. Hari cang ketap pre. Wala tak khudu bentak ulengan lak sampian kapi min hudari kiai say andek tung situng. Artinya munding kiai cak kalak kentung situng pah pagemet. Kita apa bener kence cak nyongsang iki. Cak gelak. Udah pemaling ngapau cak gelak kabeh lah.
macam-macam hebat ada kak. Lain ben lambak ngaste timi tak wali lambak. Ki Abdul Majid Tafatah ketika muntuk berlebur na amut telak. Citung bakto ketika amut telak beliau nikah ikibatana. Saking dari lebur macam kitab ekolopai sa atana masak nasi. Ketika nasi masak pah yang tadi biajam colpe nasi. Ni keseman ki laib ka iman paiman nasi. Tak mun mangkin murah. Ni ki laib pakemet nasi biajam. Santri selain katila ajam ngakan nasi engki Abdul Majid pahi pentong pentongan ben kelto gelen ki Majid tukak torot kena torot tina cak pentong ajamnya torot nasi jelek kakan bi ajam ada apa jid ajam ja ajam kiai je kerja napa artinya ring lambek ni kemun ka oring akuru ajam makuru ka demun mangkin ka ajam makuru ka oring ga ngaci putrana guru na ipanangis seret-seret ka bah boleh saya ngocak, abah cek penangis lorah na putra na kiai na je. Ku tak ki alabun, maki putra na kiai mun meler ko. Oh dek budi di sampo dek iya dek. Oh maki putra na kiai mun meler. Ibu kerebek mun makin tak tahu putra na kiai tak tahu putra na siapa penangis kain ki. Maka na orang lambek ni keros loros mi tak wali ya. Ki Hasim Mino genggong pejarakan Probolinggo. Sareng kiai nak ibakon cong engkau tero cukup kelemar cong aja lerap pakai kadaman egi kiai berangkat ke Hasim padahal ia daman ni kena bojo sampuna berangkat pada pak kadaman tu kepog benreng kampung itanya aki Hasim kak kamma sambian dan gula aja le cukup kadaman apa cak kerja sim tak oning ki daman ni kena bojo sambian ada buk Hasim tinggal gula pakon kiai mangkat aja sampai ada pak kata ngapra ni kacil kata ngapur jadi kepahadar kali itu nggak Hasim pahaja bu baca engkau ibu kon kiai aja cukup nyimpang kakek bongkar kita nyimpang ijo lebih kok kan kerja dengan tempat kacil kerja coba tak ngerti tidak betul bangga pun tak nyimpang akan aja jadi yang telah kita Hasim wajar kon kelemar kakek kalau berizin Allah gara-gara aturok guru ketika etarik tu jadi tak pasti kelemar apa itu teman makin macam-macam guys karena engkau terus putas gunung laut itu mana antara kiri aku entar kan banyak macam lah ya pakun kiai mangkat dong insya Allah kali tani ngerti apa mungkin kuda sampai ke guru ini kalau ya ada dengan terus saya kasih pun beda ibu di nama kita kiai pahir rasanya mungkin lagi aku yang kiai marketek sih macam tu kalau tu benar deh tak gila bu kayak mana dia kalau kira kiai makin salah ini nampak sih makanya dia pun kesair tak mulai dari kardu arasanan taku ambu tak milih tatang ke tak milih guru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mantar nak foto kau dah adilan dia bahasa Arab tak amin. Maka namun lambak ni ngaspete. Gula tak usah bahas sebagian si kelompok pol sepok. Dan gula tibik saus. Dan gula sekolah madrasah ni tahun sangat-sangat. Gula ni kelahiran tahun 90. Tahun sangat-sangat sekolah madrasah. Jadi makin si umur 14 tahun gula. Tahun sangat-sangat sekolah madrasah bulan ni kat tujuh kat kursi kiai ini kamu masuk ke dalam kelas santai sekancani dia bunyi pak tujuh mancing setiap ada kiaman Rabbi fajal mujtama'na wa yatuh usnul khitami waqtina ma qad sa'alna min naqayakal jisami min naqayakal jisami ni ketak bengal tujuh mentak dekebi kiai pak kon tujuh wah tak kiai lagi baru tujuh kiai pak nulis ya ada tulisan tak pada
tak bengal atau jadi ketujuan ni kata sangat-sangat nak boleh saya boleh enggak ada bagus sekarang sangat-sangat tak bengal atau jadi kursi ni tak bengal entar ka ada papan pak pulang-pulang lagi kita kenapa ni kebacaan mata saya kan baca tas atas oh baca babak macam ni babak Facebook tak jaga bertah bebi buta sebab apa tak jaga bertah ngapes suami jaga bermata tak jaga bertah tahu mata mulai pangki bacaan aja pak toju abuli boleh pak itoles mungkin kula pada ampung ngajar madrasah kak alhamdulillah mun tolesan kula tak padang nak kan aku ntar ka ada coba der nyander tat cedek kandeng tat kaya dengan tat di bun pojok bah nyempit tahu ustaz je cedek cek rajon oh ngaraja opong ka colong ko bi kula tak bengal lambat jadi kan dengane ka tak bengal mangkana lain ben mangken ni ka lain tak lain keng mun itu aki bireng sepo insyaallah nak foto kaula ajunan ki bagus ni kamangken sebanyak elang mangken makanya akhir zaman ni ka orang pinter ni kebanyak akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger pinter mun pinter keng tak bener ya akhir zaman ni ketinggal make tak pada pinter sepenting bener daripada pinter tapi tak bener karena ada keren apa-apa mun yang pinter keng tak bener jika yakin abang ki oke jadi menteri pengurus bantuan sosial korupsi kuota bantuan internet untuk pelajar kemarin berapa hasilnya 17 miliar 17 miliar kak benereng bodoh si korupsi si ngecok pesena rakyat 17 miliar nih orang ngerti cuma ngelak 10 GB perbantuan se-Indonesia dikumpulkan dapat uang 17 miliar berapa 17 miliar tak usah 17 kak semiliar gua imun aku beli cendol ngambeng kan tuh nih kak paham iki nek ngecok beni keng tak tahu keng ilmu na tak manfaat insyaallah mun lah para pejabat-pejabat nek amanah kabi bener kabi insyaallah keman keaman nek ke pembangunan merata amin Allahumma tadi tu aki mangkana nak foto kaula ajunan nek ke generasi selanjutnya putra-putra kaula ajunan nek nanti yang akan menjadi bupati Sampang putra kaula ajunan nek nanti suatu saat akan jadi camat Kedungdung putra kaula ajunan nek salah satunya nanti yang akan menjadi kepala desa Paceruan engki mangken budin kan ikan tere generasi tadi tu aki mun la fokus insyaallah mun la ilmu nak amanfaat insyaallah tetina apa bagus kapi amin Allahumma insyaallah budin embong ni ka aspal kapi ini karo kan temake compok embong ni ka tak leman cak kele budin compok ya aspal tak anda okey compok amin Allahumma amin Allahumma bon tu aki manter ilmu nah atina terbuka manter ilmu na manfaat manter bi Allah nak foto kaula ajunan epeti orang soleh amin mangkana kunci nah situng adik-adik yang belajar di lembaga pendidikan Kak Dintoh ilmu Kak Dintoh bekal teti manfaat Kak Dintoh ketika kaula sering ajunan aja ge tata kramah aja ge akhlak de ka orang semulang ni ke kunci nah kalau akhlak tidak dijaga kepada orang yang mempunyai ilmu ka orang sing ngajar akhlak ni kata jaga benih keng tak alim pakun kak keng tak manfaat nih kalau pinter keng tak bener mau ngaji nih kepala abid kan tuh pakun pinter kak pada melek kitab salumari kitab pak bagus nak danang tergantung ketika ajar ke kiai aja ke akhlak kenapa punten makanya aku udah sering ngebela iman keaman saya nggak kau leban panjenengan guru-guru sekitar nih kejaga cak terkadang mun bade pengajian pak ngunceng kiai dari Jawa Tengah Jawa Timur aduh kiai kapan Rabu tolal badar walaina ya kiai ini suruh bana tege ekel kelpet tongkali saya puter waduh arep bueun saya salamna seteru aslamna ke kiai dari Jawa Tengah sampai guru natibi ieu teu sokona ecet lancet benih keng tak oleh ngormat ke kiai ini kehormat cek lemile kiai keng sampean hormat ke kiai dari jauh cek sampai kurang ngajar dek ke guru natibi saya sebut guru tolang mending guru tolang sen mangkan apa hanya may tolang paling eka buto kay ngompo elang kan senika nika jaga saya ngajari lipan-lipan nih saya ngajari akhlak saya ngajari Quran pertama kali terkadang pulang kiai itu biasa sering miskin tandi mobil pada argana king mun kiai di jauh na pulang paham mobilan suruh bana tujuh bana saya yom tege bulung pulau kali balik tege paroga
King mun ken tibik tor kadang pengajian dek tak sebut. Saya kula ben ajunan kalaben ngas titi akhlak nika ilmu titi manfaat. Deng lamba ibuk tiaki sakoni ilmu nak king gara-gara aja ke akhlak manfaat titi orang saya titi puju. Mangkin mi tada banyak ring terpenter king akhlak mangkin banyak tak aja gede ka orang sing ngajari ilmu. Mangkana barokan ilmu itaca alim mun alimah king ilmu na tak manfaat ilmu na tak barokah. Mantir selamat. Amin Allahumma. Padahal para bapak para ibu dalam kitab ni kesebutaki ring tua ni kebedah telok al-aba'u salasun al-aba'u salasatun ring tua ni kebedah telok sepertama man waladaka abu mi celeb di baba kipas ni apa tu kak sengkap sarung apa iki nah dia maki dak nampu dah osom pau ki dak cuma disengkap dah al-aba'u salasa ring tua telok yang pertama man waladaka orang salah hiraki kaul ajunan pasera bapak benembu senomor dua man 'allamaka seenya mering tua ni ka orang sing ngajar kaul ajunan ilmu agama. Senomor telo man zawwajaka benata orang semulang orang sing ngajari ilmu dak kaul ajunan seeromaku senomor telo man zawwajaka benata orang semakabin anak bining dak kaul panjenengan ring tua seeroma kuruh matuah ni kering sepo kapi ibahas bi ulama orang ni kemun kotu paling ngurmat dari telok ni ke sekotu paling ihormat pasera ulama ni ada guru mun ikir pikir mun abahas masalah melarat tada orang ni ke arabut anak si melarat pada bendering tua yang kina bangki bila yang tua bini dah ada empuk dah melarat tak melarat buk empuk ni ka abu amulai ki ngandung ka mere ngandung rembi nyusue tengah malam jaga sampai ring bini ni ke malam ni ke muntro tedu ngedua orang ni kena kin tedu saking melarat ring bini ring bini malam bisa asarin mun dua orang ni ke asarin mun dua orang ni ke kita tedung tak kena gitembur sera sepertama anak dia kutu tedung gak ada menembuk terong itu senomor dua mangana apa makai anak itu menemang kita betuan hahaha dek rembabok ngide kaptu ya nang ke ngemak nganang kita tedung apa tengate terancam kita kak engki na bangki nyiksa ring bini thank you coba ring sepo bini ni kemelarat luar biasa sampai lambak beda lagu na benih karo hadis make lagu na beda jasa ibu pada manusia sangat berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya king motrosakinnya gua orkes dekira Bode lagu syahadaan boleh sini ke sekolah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui anak juga bapaknya. Nyiksanya luar biasa bu. Cuman ketika dibenturkan dengan seorang muallim, orang yang mengajar, caepon ulama kurune kapakun kutu yata seorang sepo ini dalam masalah penghormatan. Apa sebab? Al-Imam Az-Zarnuji dalam beberapa kitab akhlak menyatakan ana pemik kotureng sepo kuru yata sering sepo padahal arabat anak ni kata ada kendreng tua melarat tak. Dijawab sareng ulama sepertama ring sepo ni ka murabbil jasad ring tua ni ka cuma arabat peten anak potoh sementara kuru ni ka murabbir ruh kuru ni ka arabat ar-ruh ring sepo aja ge beda sementara kuru nikah aja ge ese ring tua aja ge nak foto ni ka dari apoi tunya tako bi apoi sebede sekitar sementara kuru aja ge nak foto tako nak foto bi apoi neraka ring sepo tanggung jawab percuma itunya sementara kuru sampai ke akhirat ni pakun ngamba pakun aja ge tako santre masuk ke neraka Allah mantir selamat amin Allahumma keluarga ni kapan ke akhirat patang nyimpang kak laki nyimpang dari bini bini nyimpang dari laki anak buru dari bapak bapak buru dari anak mangkan tebuaki bi Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhu yawma idzin musfirah
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Al-ayah. Iya junan Allah keluargani ke asabesa kafi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Budian ni ke orang kapi pada batang buru laki, buru dari bini, bini nyimpang dari laki, tung situng patang nyung ke aki ke neraka Allah. Reng laki nya laki sebini mak le ibak ke neraka. Reng bini nuntut laki untuk ibak ke neraka. Anak nuntut reng tua untuk ibak ke neraka. Reng tua untuk anak sebab ke neraka. Keng mun guru ben santri punten, justru santri kak dintu bakal eki babi guru ka swarga Allah. Ketika kiai masuk swarga, periksa ni malaikat kiai. Beda santri saya kibak ke swarga. Pala beda alumni saya kasokan kibak masuk. Banyak malaikat santri dan kula. Alumni kula banyak. Malaikat jawab hatta walau kanu adadatan nujum. Maka pada ben bitong na bintang elangi kor sampean kasokan kibak. Kibak tak napa. Guru nikah bisa selamat santri. Sepenting santri nikah aja kekaitan kalaban kiai kalaban guru. Pramila dari kak dinto. Alhamdulillah putrana ajunan beda lembaga. Kuleku akat tengka kuruna akat tengka kuruna boleh kuruna akat tengka kuruna sampai tembus ke atas sampai depan Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mun la abau ilmu, mun la abau pendidikan, mun la abau Al-Qur'an, insyaallah putra kaula ajunan kak dinto bekal tetina foto sesae, bekal tetina foto selamat baik itunya langkong-langkong ajunan Allah Subhanahu wa taala manterna foto kaula ajunan sagak dinto badana amin Allahumma. Geng muntaan di ilmu kak tak usah ke akhirat itunya pemelas kak. Ekin apa ki? Berdenak anak kedua ke Mekah. Situng ni ke sekolah berpinter. Pola sekolah kantor. Situng ni ke budu eker. Salah bukan budu gendeng tak tahu bangkuna sekolah anda kak. Jadi dengan di sekolahnya rapat dek. Pemunduk ke sido giri boleh. Munduk ke sido warjo tak pernah. Apa ngelai ke sido muncul laku beca. Ya tak tahu apa sekali. Akhirnya aburing ontong aburing atau kang maca pinter engki. Debak ke pesawat, pesawat saya bukan ben sebentar neka pas yen tadi bi pramugari, oning pramugari kan. Lah unggu make tak tahu lekas mereka engki. Bi pramugari ni ka pas engi ba akiroti. Si bukan je dengan tak terasa bangku na sekolah an ngara nyengku pada benekan to tak tak melo pantar ka ada pah langsung ngala acara kem ka roti je ka. Cek roti bi tong nganiki. Polanta dengan kotor bi pramugari pah ibri tisu ngak nek sebukang ni mari beri tisu pah entar ka sepenter pah ngocak ke cecen sedih budi ku nyaman ki furu Arab salah tepes cia sedih budi sepote juga kakan bi iya bi lemang ko ki furu tisu naik kamu yom pakai tak senik kemudian tak tahu tak usah ke akhirat itu jalan akan tisu bi sepenteran pah kocak pola orang gila metas je kakan apa andok je beduk ke bila pada ngelap-lap akan tegabi lemang. Sampun ada pak ke maktab ke penampungan Mekah ngakan ke bi along polong ngakan ke bi areng bareng. Ketika ngakan areng bareng sesitung ni sepenter akhirnya muka atas ngalak kecap. Cek dengan pinter ni ke ibu baca kecap ABC. Itu mau baca kecap ABC sepit itu tak pakai kakan. Si bukan pah norok bunte. Maca tak tahu. Kapan mari ngakan si bukan ni pah ngocak ke sepenter ke. Tang kecap ku nyaman boleh. Arab pae. Salah pae pane kakan ku tak ngabuk ke colok. Kem ni ku beda apa ni tengku. Sampo meron. Kakan sampo. Je dunya kak 18 engki. Dapat napolek ya junan Allah Subhanahu wa taala. Pernah bila dari kak dinto. Kalau berdua hal kak dinto kaula ajunan perlu abadaki ikhtibar. Akati mangken along polong areng peureung ikak di tempat. Se insyaallah kalaban apolo nga kaula sareng ajunan bi Allah bedet tiring tua sepakun sampurna bi nak foto bekal eki bedet ka swarga Allah bingkengan ketika anak foto kaula ajunan andi ilmu pramila di kak dinto ben taun tore sempatake hadir engki sombongan biasa ni kawan bersombongan tengki ki sombongan kak cek dengan anak ni kemun pinter mun bagus sebunga aku ben sampian guru ni ke dibudi kak pak ibriin hadiah ibriin piala siapa paling bunga ring tua mun guru mun pas sampai tak lunas kare otang ngepiala aja engki na bangki aduh keng mun ring tua kak tak usah bintang pelajar kak tak usah bintang tauladan teh tak usah keng andi anak menang lomba juara tunge kan to embuung sa cerita kata tang ke seminggu tak mari kak entar kau luman alhamdulillah tang anak juara tunge
Entar kareng mati tangan naki beri malam menang boleh karena juara tung karena lambak menang tatang kesingi dengan kita ke belengat tatang ke tak betah tega habis kaki khodil iya kiai anang bunga nuking lakar menang lomba ungku engki lakar juara tung engki lomba apa kiai lomba ngakan kerupuk cek kalau menang lomba sanik kebunanan titipan tahun toripa kompak insyaallah kompak ke kaula ajunan nyerep dua nak kaula ajunan depak nak foto kaula ajunan sebagai kak dinto insyaallah bekal tidak foto solihin ben solihat nak foto seandi ilmu selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma sepertama king niat aki asyukur ke Allah kaula ajunan epa sampurna ibriin potra benih cuma epa dengin potra tapi potra saya epa dengaki dak kaula ajunan epa det nak foto sing arti ilmu agama nikah toren kebenyat syukur si nomor 2 king adu aki nak foto kaula ajunan anapa nak foto kaula ajunan ketika doa ki aring peureung hadir apol kompol ketika dintoh sibitong na depak ka Pak Polo insyaallah putra kaula ajunan nika bi Allah ipasai ongku karena doa seekalaku aring peureung nika mustajab karena ketika manusia ka dintoh alung polong bede yang ka tetiwul disering Allah Subhanahu wa taala para bapak para ibu saya mulyaki Allah saka dintoh keran si bisa sumpayang ki kok orang enggak ki bisa nguncang boleh tak napa ki orang berlebih nanya unsur orang setelah betes epon mana bi beda salah mana bi beda kekeliruan mana bi beda kalopotan diri saya pada pak asli kekeliruan ben kalopotan ka dinto omber dari kebutuhan ben kain dengan beten kau nanya unsur orang ben un palarasaki mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. نصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا والطلاب مفتاح العلوم اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل التقى والعفاف والغنى والموت وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين أرن سارن صلى الله ربنا ربنا تقبل منا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada antum-antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.